السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. الليسن 9 جوجنا طبعا وضمتين لبقود. And this is the derde les van فتحتين en كسرتين en ضمتين. kuwa laba kordhig iyo laba hoos dhig iyo laba god ayaa hore usoo qaadanay waa casharkeenii laba godka. Damahtayn, that betekent zijn on, bun, tun, thun, jun, hun, hun, dun, dhun, run, zun, sun, shun, sun, dhun, tun, dhun, un, qun, fun, qun, kun, lun, mun, nun, wun, hun, un, yun. Exercise. Oefening. En zo, ro, run, soro run, o, dhu, nun, udhu nun, ku, to, bun, kuto bun, ro, so, lun, rosulun, ra, ju, lun, rajulun, ju, da, dun, judadun, a, ha, dun, ahadun, qa, sa, mun, qasamun, ba, sha, run, basharun, si, na, tun, sinatun, ma, ra, dhun, maradun, ha, ra, jun, harajun, la, i, bun, la'ibun, hu, ru, mun, hurumun, wa, la, dun, waladun, wa, ba, ra, tun, qabaratun, qa, ta, ra, tun, qataratun, sha, ja, ra, tun, shajaratun, ba, qa, ra, tun, baqaratun, surarun, udhunun, kutubun, rusulun, rajulun, judadun, ahadun, qasamun, basharun, sinatun, maradun, harajun, la'ibun, hurumun, waladun, qabaratun, qataratun, shajaratun, baqaratun,
that is the less degree. تنوين is dreidel. أن فتحتين. إن كسرتين. أن ضمتين. تطفل قندلس. مع السلامة.